Guhitamo ubusugire si ibyo kwishingikiriza ku bandi. Bamwe bazavuga ko kwitabaza abacanshuro bica intege leta, ariko guca intege nyabyo ni ukureka igisirikare cy'igihugu cyinjiriwe ngo kibe aricyo cyonyine kigenga ahazaza h'igihugu. Kwitabaza ingabo zigenga si ukugamburura, ni ingamba y'agateganyo. Kwinjira kw'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo si ubushotoranyi busanzwe, ni ukubangamira mu buryo bugaragara ubusugire bwacu. Mbere y'ubu bucakura rero, uburenganzira bwo kwitabara si amahitamo, ni inshingano zacu. Nyamara se ni gute wahangana mu buryo bwiza igihe igisirikare cy'igihugu ubwacyo kirimo ibyitso byinjiriwe kandi bikoreshwa n'umwanzi? Ni gute wagereranya uburyo bwo kwirwanaho mu budakemwa n'ubufatanye igihe amashami amwe n'amwe azuyaza agamburuzwa cyangwa agambanira igihugu? Ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kongera gutorwa kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 Gashyantare 2026 ya Addis Abeba nk'umwe mu bagize akanama k'amahoro k'umutekano ka CPC k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuri manda y'imyaka 2. Ni ku majwi 48 kuri 48 yatoraga. Iyi ni manda yayo ya kabiri yikurikiranya nyuma yatangiye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2024. Nguhaye ikaze na karibu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gutorerwa kuba muri komite y'akanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gashinzwe kugarura umutekano. Ni mu gihe u Rwanda rwo muri iyi komite naho rwari rwashyizemo kandidatire, ariko rukaza kuyikuramo shusho itabona, aho byatunguranye ndetse bikaza no gutungura zimwe mu ndorerezi zari zishinzwe iyi gahunda. Ariko iby'iyi nkuru turaza kubirambura. Ariko nanone ndagaruka kuri uyu nguyu ni Guy Kabombo, ni minisitiri w'ingabo wa FARDC hano arabarizwa i Brazzaville. N'uruzinduko yahagiriye ejo. Ngira ngo Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ni ibihugu bibiri bisanzwe bigabanywa n'uruzi rwa Fleuve Congo, ndetse amateka yabyo akavuga yuko ubundi ibihugu byahoze ari ubwami bumwe bwa Congo. Iby'iyi nkuru turabigarukaho. Ariko nanone minisitiri ushinzwe ubucuruzi, inganda n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano muri Congo yaje gutangaza yuko mu gihe ubufatanye bwabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwaramuka butagize iterambere gusigira abanyekongo cyangwa buzanira abakongomani, kuko ngo hari ibindi yafata nk'ibyemezo birimo no kuba yashaka abandi bafatanyabikorwa kugira ngo iterambere ry'abanyekongo rijye imbere. Iyi ni inkubi, turacyari mu gitondo cya tariki 12 z'ukwezi kwa 2 umwaka 2026. Guhaye ikaze mu buryo burambuye. Hatindiganyije, reka mpere kuri iyi nkuru rero. Ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kongera gutorwa kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 Gashyantare 2026 ya Addis Abeba nk'umwe mu bagize akanama k'amahoro k'umutekano ka CPC k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuri manda y'imyaka 2. Ni ku majwi 48 kuri 48 yatoraga. Iyi ni manda yayo ya kabiri yikurikiranya nyuma yatangiye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2024. Niba rero ari bya bindi bajya bavuga ngo utaribwa ntamenya kurinda, Kongo yo ibingibi birabisobanukiwe ikigendanye n'ingaruka z'amahoro ndetse n'ingaruka z'umutekano muke, ibyiza byo kugira amahoro n'ibyiza byo kugira intambara. Urwego ruhoraho rero rufata ibyemezo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe rushinzwe gukumira, gucunga no gukemura amakimbirane, CPC, ruri ku isonga mu mbaraga z'amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afurika. Kongo rero yari yaracyuye inshingano zayo cyangwa yaracyuye igihe cyayo muri izi nshingano zo kuyobora mu rwego rw'insimburana, aho rwagombaga gusimburwa mu Gushyingo 2024 no muri Mutarama 2026. Gabon nayo ni ikindi gihugu cya Afurika cyaje mahangaha. Amagambo akomeye rero akavuga yuko ngo iyo ubusugire busaba uburyo budasanzwe, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatewe. Kwinjira kw'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo si ubushotoranyi busanzwe, ni ukubangamira mu buryo bugaragara ubusugire bwacu. Mbere y'ubu bucakura rero, uburenganzira bwo kwitabara si amahitamo, ni inshingano zacu. Nyamara se ni gute wahangana mu buryo bwiza igihe igisirikare cy'igihugu ubwacyo kirimo ibyitso byinjiriwe kandi bikoreshwa n'umwanzi? Ni gute wagereranya uburyo bwo kwirwanaho
mu budakemwa n'ubufatanye, igihe amashami amwe n'amwe azuyaza agamburuzwa cyangwa agambanira igihugu. Ni hano kwitabaza inzego z'ingabo zigenga bitaba gusa ibyemewe n'amategeko, ahubwo biba ari n'ingenzi. Kuki ingabo zigenga ari ngombwa kurwanya ukwinjira mu nzego? Ibigo by'igisirikare byigenga ntibiri mu mivumba imwe ya ruswa n'ubutasi, bitanga ubushobozi bw'ibikorwa byigenga butagoroshye. Gukoreshwa na Kigali, kwihuta n'ubushobozi. Mu ntambara idasanzwe, Kongo ntishobora kwihanganira gutinda k'ubuyobozi. Ingabo zigenga zizazana ubuhanga mu bya politike bwihuse. Kwaba kwabo gutanga ubutumwa busobanutse. Kongo yiteguye gukoresha uburyo bwose bwashoboka kugira ngo irinde ubutaka bwayo ndetse n'uburenganzira ku nzego zisanzwe. Guhitamo ubusugire si ibyo kwishingikiriza ku bandi. Bamwe bazavuga ko kwitabaza abacanshuro bica intege leta, ariko guca intege nyabyo ni ukureka igisirikare cy'igihugu cyinjiriwe ngo kibe aricyo cyonyine kigenga ahazaza h'igihugu. Kwitabaza ingabo zigenga si ukugamburura, ni ingamba y'agateganyo, igikoresho kidasanzwe cyo kugarura umutekano no guha igisirikare cy'igihugu cyo kwivugurura no kwikuramo ibyitso byakivanzemo. Mu ncamake rero, Kongo ntiyahisemo iyi ntambara, ariko igomba kuyitsinda, kandi kugira ngo iyitsinde igomba kwikuramo ibyizere bitari byo. Igisirikare cyinjiriwe ntabwo gishobora kuba urukuta rwonyine, bityo kwitabaza ingabo zigenga ni intwaro y'ubusugire, igisubizo kigendanye n'ukuri kw'ibiriho imbere y'igitero cy'u Rwanda. Kurinda ubutaka ni ukurinda ahazaza, kandi ahazaza hasaba uburyo budasanzwe. Ngira ngo murabyumva neza yuko ibi ni ibintu bikomeye cyane, ntabwo ari ibintu byoroshye. Bityo rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izashaka abandi bafatanyabikorwa niba uburyo bw'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro ifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika butabyaye inshingano ifatika. Nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro w'icyo gihugu, yavuze yuko ngo icyo twakoze na Amerika ni uburyo tuzageraniramo ibibazo bidufitiye inyungu twembi. N'ibyo gusa, ibyo byatangajwe na Louis Kabamba mu gihe cy'inama y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Indaba yabereye i Cape Town. Ikinyamakuru Reuters Inside Track ni umuyoboro umwe w'ingenzi ku birori bikomeye mu mukino w'isi. Hano bigasobanura yuko bishobora kuvamo umushinga munini kandi mwiza, bishobora no kuvamo undi mushinga batishimiye. Tuzakomeza kuko hari abandi bafatanyabikorwa benshi bifuza ko twakorana nabo. Kongo irimo bimwe mu bigega binini ku isi bya kobaliti, kopa na lithium. Mu Ukuboza yasinye amasezerano y'ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika agamije guteza imbere uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi akoreshwa mu bigo by'ikoranabuhanga, mu by'ubwirinzi no mu modoka zikoresha amashanyarazi. Bityo rero bigasaba yuko kubatekereza ko tugiye kugurisha byose ku busa kuri Amerika, bagomba gusobanukirwa neza nta kintu na kimwe twagurishije kandi nta kintu na kimwe tuzagurisha ku busa. Niko yongeyeho. Kabamba yavuze ko umutungo w'amabuye y'agaciro wa Kongo ubyazwa umusaruro ku kigero kiri munsi y'10% uyu munsi. Iki gihugu cyo muri Afurika yo hagati kirimo ibigo bikomeye by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro birimo nka Glencore ndetse Imvahi Mine byiyandikishije mu bihugu by'uburengerazuba, ndetse na Simoko Group na Zijin Mining byo mu Bushinwa. Bityo akavuga yuko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasinyanye amasezerano nabo, tugomba gukina umukino wacu nka Kongo. Niko yavuze. Kugaburira abaturage, tugomba gushora imari mu bukungu bushingiye ku bantu, ku bw'urubyiruko rwacu, bityo bikaba aribwo bizatuma igihugu kijya mbere. Ubwo rero ukumva neza yuko nta bintu biri aho ngaho bindi byo gutanga cyangwa gutagaguza ku busa.
Mu gihe hari benshi bavugaga yuko ngo Kongo nyine ngo kuba yarasinyanye amasezerano ngo na Amerika ngo ubwo ngubwo ngo yatanze igihugu ngo bakigurishije, ntabwo ariko bimeze. Ndasoreza kuri iyi nkuru ivuga yuko Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ubudahangarwa ndetse n'ubusugire bw'igihugu, uyu ni Guy Kabombo, ari i Brazzaville mu murwa mukuru wa Repubulika ya Kongo, mu rwego rwo gushimangira ubufatanye mu bya politiki ndetse no mu bya gisirikare hagati ya Kongo ndetse na Kongo Brazzaville. Ibihugu bibiri bihana imbibi nk'uko ibiro bya Guy Kabombo byabitangaje, ni uruzinduko ngo rugamije kwegerana mu buryo bw'ingamba no gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi kugira ngo harusheho kubaho kwizerana mu rwego rw'umutekano ku mbibi zisangiwe. Kuri Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Charles Richard Mbonjo, ibi biganiro ngo bigamije gushimangira imbaraga za diplomasi mu mibanire hagati ya Brazzaville na Kinshasa kugira ngo bahangane n'imbogamizi z'umutekano bahuriyeho. Byongeye kandi yongeye gushimangira ko Repubulika ya Kongo itazigera ikoreshwa nk'ibirindiro byo guhungabanya umutekano w'akarere. Arangije aravuga ati ndagira ngo nongere gushimangira neza ko Repubulika ya Kongo nta kizigera ikora gishobora guhungabanya umutekano rusange n'ituze by'akarere kacu. Kugeza uyu munsi urwego rw'ingenzi mu bufatanye bwacu rwibanda ku myitozo ya gisirikare mu bihugu byacu byombi. Gahunda y'imyitozo ziriho ubu zitanga amahirwe yo guteza imbere ubufatanye bw'amajyepfo n'amajyaruguru bufite imbaraga kandi bwubatse, nk'uko byemejwe na Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Kongo Charles Richard Mbonjo. Yemeye akamaro k'iki kibazo cy'ingenzi cy'umutekano uhuriweho ku mbibi zisangiwe, zaba izo ku butaka, mu z'amazi no mu nyanja. Impamvu dusangiye iki ni ukugira ngo ahantu harinzwe kandi hagenzurwe neza, horoshye urujya n'uruza mu rwego rw'ubucukuzi, bityo bikaba n'iterambere ry'igihugu byacu. Ibibazo bishobora kuvuka ku mbibi z'amazi zifite ibirometero birenga 1200 bitewe n'imiterere yazo, bigoye kuzigenzura zose, bigomba gukemurwa binyuze mu nzira z'ibiganiro n'inyungu z'ibihugu zisanzweho, kubahwa buri wese afata mugenzi we nk'umuvandimwe we n'ubucuti buhuza abaturage bacu n'abakuru b'ibihugu byacu, nk'uko byaje gutangazwa na Bwana Mbonjo. Kuri Guy Kabombo we rero akavuga yuko bizateza abaturanyi bayo bizatuma ngo abaturage babo batera imbere. Imbaraga za diplomasi ngo ziriho ubu ni ubudahemuka hagati y'ibihugu byombi. Ibyo guverinoma ya Kongo iteze ku bihugu byinshi by'inshuti harimo na Repubulika y'abavandimwe ya Kongo, ni ugushyigikira mu budahemuka gahunda ziriho n'uburyo bukomoka muri zo, cyane cyane uburyo bwaguye bwo kugenzura ngo IGVM, ngo twiringiye ko inshuti zacu za Kongo zitazagwa mu mutego w'ubushukanyi bushingiye ku matiku ya kera kandi n'ibinyoma. Intego yacu ni uguhindura amajyepfo y'igihugu cyacu isoko y'umutungo ushyigikiwe, nk'uko Guy Kabombo yabitangaje. Bityo rero akavuga yuko ngo uyu mubonano ubaye mu gihe harangwa ubushotoranyi bw'u Rwanda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo binyuze mu nyeshyamba za M23 zigaruriye ibice binini by'igihugu mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bihuriranye kandi n'ibura ry'umusaruro ugaragara mu mbaraga za diplomasi ziriho ubu, mu gihe ku rupapuro hagaragazwa intambwe mu biganiro bya Washington n'ibya Doha, ukuri ku butaka kuratandukanye cyane. Mu myaka mike ishize kwegerana hagati ya Brazzaville na Kigali ntabwo kwayobewe neza n'abanyekongo bamwe ndetse i Kinshasa, hashingiwe ku ruhare rubi rugaragazwa n'u Rwanda mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Bityo abategetsi ba Brazzaville n'aba Kongo bahora bashimangira ubushake bwabo bwo gukorera hamwe ku bw'inyungu z'abaturage b'ibihugu byombi. Perezida Tshisekedi wa Kongo akunda gusura mugenzi we Denis Sassou Nguesso. Imibonano yabo itandukanye igamije kwiga ku bibazo by'ingenzi cyane cyane ibyerekeye umutekano mu karere ndetse
n'izindi mbogamizi mpuzamahanga.